Kasora Academy Higher Secondary School kapediang admission na kebenta ki kena kelas 11 Science Stream na kebenta usnam Hajar Arpulai Hajar Arpusau Mariami ke result SSLC examination. Ka skul ke belah kentiu ya ke kedan ke kelas 12 menta usnam bat ki kena ki belayo admission hang ni kinyo ban register kum ki kena skul jong ka RKM Sora bat ka ni ke skul kalai su jingmut bat ya penbej bat ka RKM Sora. Kajing siu ka long tang kumba marsi teng na ka fees basiu haki skol ne ki college hasilong kalong ka jingrap ya ki bamkot bor ne ki baduna percentage kendian ki basya kentan banyo le puli sense ya ki tu ki batrang ka hostel ka don tang ya ki kena shinrang contact school office Mariami ka result na ka benta ka admission call how new number driu not Ndai lai nhau RR iway not.